Adda kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity
Manen nga FTD amang liwliwa ken nagpakatawa mang kumpleto ti Domingo bayat ti panaging inanayo kabayatan nagpiping nate tay nga Ilocano. Exciting karuba! Iti talong nga oras ngayon tayo pa nagkakadwa kada Domingo. Tanaduma do mga istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat Ken Biag, dito'y lang 104.9 xFM. Isupay ah! Karubada kami, ada kami, Manen nga FTD amang liwliwa ken nagpakatawa mang kumpleto ti Domingo bayat ti panaging inanayo kabayatan nagpiping nate tay nga Ilocano. Okay, yan. Good afternoon everyone. Ako may sama na pong Domingo. Itintay pa nagkakadwa. Of course, with nakapoy pa si microphone ko. Kanan. Baka data lang earphone. Data kita man. Medyo ibigpiksan man di basit. Ngarod, okay. Aha, ngarod. Tayo ko na akong tatayan. May sama na pong Domingo. May sama na nga programa. Ano ti episode? Iti yung kayo mga ganmanibot kada kiti pagayam nyo. Of course, Songs of Love and Life in Ilocano. Yan, as our advocacy. Datay Ilocano literature through Songs of Love and Life. Ngarod, kita istorya ti tattao, babae ni ti musika ting kay mga gan. And adupay nga banbanag. Of course, with your greetings and dedications and dagiti kayo nga sunata nga mga gan, sagot may apo kada kayo with yours truly Manong June together with John Mark Pastor. Apeng sa ti Mike. medyo the problema ta. Dito lang nga po, syempre numero 1 itong programa. Adda kami manan dito 104.9 xFM. Santiago City. Exciting Talaga nga malpason, di ba nga. Yeah. And I'm so excited nga DJ ta nga ag programa naglawa nagmaya. Dito man lang siguro nga may tuloy and DJ. Our search for Ilocano icon tatan. It's Ilocano not idol icon. Yan. Ilocano icon yan. And narugian mo ton tigraramit ti kanta. In fact, I have finished 2 big songs talaga but nga pirok tati mang kansyon. No, awan ti mang kansyon, syempre kapilitan si Tamanan. Ako mabalinan ta. Kaysa mabuot, agbuot di jayin ti pagiduldulihin iti piyesa dahil nga kanta ay kasi ti mang kanta. Wala pa. Tekas lang ka sa balit ti ko na dati earphone ta na. Hindi, ewan ko lang. Pero okay lang naman siguro ang output natin sa labas. Let us ask them naman yung technician how are we sounding, the apps and the like. Ngarod apo, for your request and dedication, dito lang apo 0905-808-12519 kay pag-textan mo, pagtawagan na. Yan. Mabalin iti tawag, mabalimot iti text. Ayan. Ating kami. In fact, dati nag-message sa tayan and this is data computer. Kuna na dito ni kabsat nga wait tabirukag ni Apo Principal. Good afternoon, Idol. Request ko man jay duwaya ti away. Paborito mo lang yung anak ko. Dahito, thank you, Idol, from Principal iti St. Mary's University Senior High School. Yan. Sir Malesio. Tagariti kundi iso ti request na nariga mo na mong pagbigyan dito. Ibagsak na ito. Di anak ko nga sobra. Justin is on his way. Yan, grade 11 petitan. So, kanso naman na jay. Malasin ba dati boses ta? Nga malasin nga dati sa gubanit ta. Pati ti talaga nga pati ti agong ka porkidowo. Juwet na pa yung dati sa gubanit na. Anyway, nga road because of the weather. Kita mga miti weather. Weather. Miis na pudot. Atiyan, dito ay, ati away. Tagariti kundi dit kuriat ken bilat. Kasta dito'y away ay anyan na nagmayat. Tagariti kundi dit kuriat ken bilat. Na dengdenggek inggat makaturugat. Nuada ak bareo nagsempat panunod ko
Awan tinatagarino dita ultiya sa aso. Awan na ariwawa makinakentang butso. Nagulimek rabi naglimbong titurog ko. Tagariti kundi dit kuryat ken pilat. Kasta dito'y away ay anyan na nagmayat. Tagariti kundi dit kuryat ken pilat. Na dengdengge ingat makaturugat. Nulaket nagaget ayawan agbisin. Narway abang bangkag pagnulaan natek. Agduduma adingding wen tin kamataraken. Ingat lumakayak dituyakon agtaen. Tagariti kundi kuryat ken pilat. Kasta dito'y away ay anyan na nagmayat. Tagariti kundi dit kuryat ken pilat. Na dengdengge ingat makaturugat. Okay, ditangaro dapat duwaya si away. Duwaya is lalabay. Siyempre, no, dingding iti kuryat, kada pilat. Ako nagmaya nga ti maturugan. Apo, ngem, di barok nga may isa. Kaya uni ti electric fan. Iso nga oray no nalamiis, dapat naka-on di electric fan. Tajay, timang paturog kanya na kaya uni ti electric fan. And that's it. And may sapay apong pakablao dito nga sagot mo ni Kapsat Alice Lazaro. Ligayo, kablaawa man ti belated happy birthday ni John Alexis, nga anak ko. Nga agtrap-trabaho jay Watsons, jay SM Kawayan. Iti may ka-36 birthday na. Kastamot ka ni Glenn RJ Batarao. Akasinsin ko, Nars, DJ Singapore. Asin Nars. Nars nga, NARS. Thank you. Abangers. Karuba ko na ni Kapsat Alice. And kasala makikita dagiti paggaak na and isam na makapaili o ti agkape di jay ayan dati ana di impakape na kanyatan. Sasaba nga damo no kasano na mainda di jay. Ay ingkape di jay ingkapeta di jay saba nga imbilag ngam di jay kape ada sa baling impakape na kat. Brewed? Something like that. Kita may gana tatag no malagip no makarkitak ti kape ka medyo malagip ko isun. Adan sa mati kuha na di jay sabidong na. Okay, dagita sabidong is gayuma yan? na sabidong is lason. Lason mong halika. Sabidong iti kape. Okay, ngarod. Basahan mo, dagita naka-online. Nagbibuya kanyata. Actually, we have a lot of viewers. Ito'y YouTube. Ano ni Mami M, good morning from Baguio City. Wow. Marites Espiritu pa shoutout po. And Rodel Tabag pa shoutout naman. Dito'y Cagayan. Valley Sir, Yaman. And Amelia Fites. Good A. Kung ano lang mag. Good A. And Rolando Ramos, hello Karuba, pa-shoutout. Kami man dito, Igamu, Isabela, Giyaman, Karuba. Lino Sinong na Datuyak Riyadh, Saudi Arabia. Kuna naman. Kuna naman ni Auntie Lynn de la Cruz watching from Nueva Ecija. Happy Sunday everyone. And Ed Lane Castillo Labugen. Good afternoon po mga idol. Ayan, and good afternoon Karuba watching here in New Zealand from Amelia Fites. Ay, taga-am ka. Taga? New Zealand. New Zealand. Well, happy Sunday, June and JM. Wish you guys take care and stay safe always from Auntie Lorely Baldoria. Yeah. I forgot to message her and send her the link. Anyway, thank you so much. Adita Kalatamanang for us. Thank you so much. Yan, hello from Nilda De Leon and Ida Clinton. Naimbanggal daw yung ating June can belong. Yeah. Jack Agustin, pare-quiz. Pare-quiz man idol, jay. Kantang, ano to eh? Pariti ni Mang Nato, koton tital-talong. Ano? Pariti ni Mang Nato. Mary Vic Kawilan, happy Sunday. Karuba, mani po dito, Tarlac. Naibanggal daw, kadagiti ko balay ko. Ken belated happy birthday. Kini Jane Air Kawilan. Okay, for the meantime, here's a love song in the 1970s. Para kita agupubanin. Kapsuta ba sa Jim? Echo na ba? Apay sumingasing, pailat inis.
Apay adda, pailat baybay. Di da kadam mo akan ibusanen, tadinak met ipatpategen. Apay kumanansyon, pailat bili. Apay aganda, bituin sa dilangit. Di kadang mo akan ibusanen, nagkibus ta pinanawan nakmeten. Mas daawan akno itibigbigat, taawan na maliw ti panagkita. Jak matarusan, when jak matarusan, no apay biyaget agtuloy pay lang. Apay ngagpitik, pailat puso. Apay alunwag, agarubos. Di da kadang mo akan ibusanen, nagkibus tapi makada kameten. Anak ka no aja eh? Taka no ti barbarong mo tagaw mo. Anak? Dan sa ti barbarong mo tagaw mo. Aya. Di da kadang mo akan ibusanen, nagkibus tapi makada kameten. Oh, nagkibus tapi makada kameten. Do you also feel that balong kada kita'y nagawan nga relasyon mo? Dahil naggibos ti lubong mo tapi makadang damit. Ay, I'm just asking. hamet. Hamet, okay. Anong nga ro ti feeling, the basic feeling of being alone during those times? Adya dati girlfriend mo, tapos biglang nga napuka. What is the basic feeling na riknam? Kasi ngamin lagi dito do mga kadawyan nga nakirelasyon, kasta unay nga ladaang with a lot of arak and bisyo just to get out of the problem. Sika nga, how did you handle yourself according to the nature of farmers Makikita na mo no and kayo. carbonated drinks? Carbonated. Well, according to the mapukpukaw nga farmers and the carbonated drinks, how did you handle yourself? Diyan mo kasi nasanay mo tang ako. Nga, Aji nasanay mo tang awan ti girlfriend na. wow, something like Pero that. dantulat tamat siguro man ti panahon nga ka. And of course, anak ko na natin ni kabagi sa lani. Ako basa. Ayun na. Ma-absent ta no ko ha dito opisina. Naimbag ka na ragsak amalam yo karuba from Mamalani Salcedo. Thank you so much also for may isa kadagiti nagbanbanog DJ Bamban ti deta. Wan. May isa kadagitay naibusahan piman iti oras para iti pamilya na tapnulaeng maitedda iti kalalayngan na kadagiti kandidata kadagitay nakipartisipar iti street dance and other things, the booth and everything. Okay, thank you so much kabagi Lani. The place tayo, di ba? Adda, yeah, pero maamuan tayo damdama kini binibining Mabi, our tourism officer, no, inya tilagay tayo. And no manumot iti maiyawid tayo nga kwarta data Yaw? importante dito. Okay, nakita pito do mga pangablao before nga kumansyon tamanan. Aji lang mo. Adya lang. Ni mamang lani tinaudag. Okay.
Akas anong ito tang di ka makakanta tinang nga to. So, garod. Kastama data agong mo. Damot ti... Nagtakil to mo kami. Damot kami ti carbonated things inside. Okay, kumansyon ta karon. Medyo malasin mo di boses ko Yeah. Nagbaliw ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik sen pati lang ken ugali jakun na matarosanen awanen ni Ilocano nga ang mamuki di panawen apay Bangking. ayawan day di narumpi anong umisem mapagbingi atay balasang anadamili kalaysan tupay sang tumakuti ay awanan tingkam isala tabag paketen tadititenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanan tima isala intarayda anusan minti babaket anu bumalse ay napiket bigla sa mic ko kinurang tela, pati bantay parangda awan ti prenot, pag-aakda awanen ni Ilocano nga ang mamuki di yun unana ay awanen, day di narumpi anong umisan mapagbingi atay balasang anadamili kalaysan tupay sang tumakuti ay awanen, tingkam misala tababaketen tadititenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen di maisala intarayda ananusan minti babaket tanu bumalse ay napiket ay awanen tingkam isala tababaketen tadititenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen di maisala intarayda anusan minti babaket tanu bumalse ay napiket. Well, that's it. Apo datay sonatang karaman di jay second album ni di panahon na pailaang and watch out apo ta at ang tumanin di may isang album nga kami release. Siguro Marson ko siguro di Giant and again it's about the Ilocano traditions and culture the guitar arami di mga sonata just like that baby kininene nga po if you're wondering anya tinilabag na dita nga sonata because kas musikero no agtuktukar kami apo kadagiti kas kasaranen awanon dagitay babalasan hanga na ayusan dito problema na yan awanan dagitay babalasan yan and you can see them apo dita igigitan nga guyo-guyo din dagiti babaro. That's it. Awanan dagijay na amang ako na dagitay na rumpi. Awanan nagpupukaw dan. Adita dag igidan. Okay, and iti makita nga sumalsala dagitay babakutan. Ngarod apo may saping greetings ito ko na good PM. Kuya pakikanta po yung balsa ni Tatang. Greet ko po si Allen Simon Matik demandante na naglalaro ng manok na pula. It's me Almir Justin of Burgos Nagilian. Napay kasi naggulumot tan. Pura ka man ko na managsasawa. Oo. At ang fruity ko na haze sound na. The haze sound na, I don't know, what is that? Mabalimpay. Aji haircon. Is it the aircon? Wala dyan ito. Okay. Okay, we have a caller now. Okay, good afternoon nga Tatoy. Okay, good afternoon. Good afternoon, Karuba. Yes, good afternoon. May we know who's calling? Mabalin na great. Wani bagampay tinaga mo. Ni Joanne Karuba, taga Sinili. Taga Sinili. Joanne, hello. How's life? Ano sili dita? Sinilian mo ano ka na? Ano Sinili is it's the place. Uwan, Sinili. Ado ti silit ti Karuba. Aya. Green, win, no red. Ibig sabihin ito yung... anong kolor ka no ti sili yun ta?
kulay green. Kasi di panuno lang ni JM, cool color na nga ro kasi. Green mo lang. Okay, kumablao kan. Nakablao man daga di duwang anak ko nga nasulpeng ni Jorain ni Joren Tabunan. Okay. Kini inang ko, Oo. yung tatang ko, kani Boredek. Kun Deta kababay mo nga sumamsampita o kablaawam narigat yun. ninanay ko aji karuba. Ay, sorry. Ante, kumusta dito si Nili? Sige, sino pa eh? Kani bayaw ko nga taga Banawag. Wow. Kun jay palasyan. Palasyan. Adya lang? Kun Ala, Diyos ko, na problema na dito. Ito yung memory. Bumakutan. Pakikantaman ni Kuya JM Aji kuha. Kusilapan ka. Oh my goodness. Sige, medyo makapaghinan na di agong na kung puno iti carbonated drinks. Sige, thank you. Thank you. Thank you for calling. Apo nagmayaman da kita nga karuba. May sapi nga message man. And thank you, idol. Nagpintas talaga dahil nga kanta. Agpaiso, kano, launa, jay lyrics na ko natin anak iso nga kaya na agaw awit iji baryo. Mabalin pa. Ag-request tayo doyaw nga rosas mampay na mabalin. Agyaman na idol. Okay, we'll be doing this later on, sir. Ayan, Sir Melencio Genesis Bernardino. And kablaawan nyo kano ni Sir Rajan Azur Romero. Birthday na tata. Wow! Happy birthday kay ka Sir Rajan Azur. Madiyo ipagbagati ng kablaaw. Okay, si Camila, tan-ata we are good friends mo at kani Sir Rajan Azur. Kantaan ta mga artiso natin medyo makapasalibukag nga happy birthday datay makapailibre iti cook day carbonated drinks kada tayo dito ayan agor kata birbiro ko din jay tukar na mabit lang adotoy okay. Sir Rajan Azur, we are hoping to receive carbonated drinks. Sir Rajan, okay. 1, 2, 3. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday, Sir Rajan. One more time. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday, Sir Rajan. Wow, that's it. Manong nga ni Sir Rajan and I've heard nga medyo nag-retire siya ng deservisyo. As well as kablaawan man, di balasang nang luko kanyam. Oy, no. Hamo ka ba alam? Ramon. Bahala na di ko. Di kinunta mi ni Auntie Juby. Anyway, at apo iti kapulisan nga medyo nararim mo ni JM nga inutangan da. Ang dabi na yata nun. And then in black na pa iti Facebook. Nauma akon nga kan. Singiran so bahala na di nang kinontak mi. Hami magbaga tinagan na, di ba? Tadakes nga ipagpakaam mo. Pero no agkarkararag ka iti Hail Mary maibagam tinagan iti lugar nga nagkapuan na. Amom lot na dyan. And that's it. And once again, Sir Rafi ko nang mutan. Sir Rajan Azur, iti dating anatang tinangguna ya, di kamo tiranggunan. Kernel. Colonel, General. Kasi nag-retire rin. No talong of flower tapos nag-retire ka. One rank timay na yon. So baka general nag-retire nga general or maamuan ta damdama kada kita ilang pangablaaw iti sikreto siyempre. Okay nga rod agsubli ta kiti pagayam yo kalpasan ti sumagmamano nga palagi.
Adda kami manan dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Okay, we're back and still with you, Karuba. Dati manong yo, manong iti kaaduan, manong Jun Seriales, iti kaanakan, kana ating ti kaaduan, John Mark Pastor, dito ilaang nga po, Adda kami manon, dito 104.9. xFM Santiago City nagpiksa. Exciting, so much exciting nga po. A lot of things are happening here. In fact, ang Malpasan na po, the new building in the xFM dito igid mi. Well, napintas, naglawa. Naglawa, mabaling. Nagpigsat ni silaw. Mabaling kag pataadar ti tennis court, di unag na ti kalawa na. Okay. Table tennis, Napukaw. Okay. Amo kami nga kotse-kotsan. Haan nga men nagbay syempre something wrong with that. Hello. Okay. Teko na kon mabalik ang pataadar ti tennis court dita uneg na at apay pagdiyan ti umpire. O diba? Tika nga to na and ti silsilaw apo nagmayat ti silsilaw na spotlights and the like, and of course ditan to nga maragpatan iti arapa iti sumarunong Ilocano icon dita kami agpa-contest iti singing contest. Ituloy ito DJ na carbonated nga contest di bangir. Tatay ka pa. Nagbalimutan nga expression ko dita, sorry naman. Okay, ay wala no intention nga makasakita or whatever. Okay. Yan, watching from Edmonds, Washington, USA, from Auntie Ida, Clinton. Isa Marie Pasqua watching from Hong Kong habang nasa bus papunta sa Kuskus. Wow. And RFME na baga Domingo kanyayo karuba at damanan tayo ay ayo biyag ng Ilocano nga kankanta. Pero kasi man tayo nagsinarak ngemhan naggina sa tagyaman. Nagsinarak yung mga nagginasat. And ado pa itinapalubusan tang request. Okay. Anapay the jay balse ni Tatang. Let's start with the balse ni Tatang. I guess may sakada kita ay kung hanam mga aware na lipata ko siyempre. Balse ni Tatang, it was requested earlier and ni Sir Ben ni Sir Principal ti St. Mary's University Duyaw Arosas. Okay, una ito Duyaw Arosas kasi dakal ti grade nga maalan ka ni Justin to. Siyempre, ungtan ng tumutan di teacher na. Day anak ko ti kasar ni Gerson Mendoza nga mangisuro-suro di jay. Hello, good afternoon. Sa di naman ti mo balong. Napanag-seminar iso na actually iti about IT di jay Ateneo de Manila, if I'm not mistaken. Wow. Di jay. Ano naman di jay Duyaw Arosas. Okay, Duyaw Arosas. Letter D. Letter D, Duyaw Arosas. Kasla may metso di jay kwa di jay. English version na di jay. Duyaw Arosas. Duyaw Arosas. Duyaw. Cannot see it. Duyaw Arosas. Duyaw Arosas. Duyaw Arosas. Here it is, para kanyam, sir, and together with your family dito. Ita'y bigat, nakapuuta, naklaata, tinagpungan ng adaduyaw, Arosas. Imeisem akngem tinatarusak nagarubos itilwa
Kandat mo gayam umakadan to'y denak dim kabalang imparupa ngadang sa baliken ka ketjak met pinagarup amulitan panagdenata ket itay nakaturugak imbatinak amay maysa pinmakadak ka baba enti duyaw arosas Yeah. ang basic ito. Among kadiaday ta sa buong sawenat agnanayon kenamong kadi si tatalgedak si puputno ngem apay ta siminaka nilipat mo karing-karita naglibas ka duyaw arosas senyales na Dim kabalan nga imparupa ngadang sa baliken ka ketjak met pinagarup amulitan panagdenata ket itay nakaturugag imbatinak amay maysa makadak ka baba enti duyaw arosas makadak ka baba enti duyaw arosas as requested by Sir Bernardino. Bernardino Melencio Bernardino, I should say, sir. Okay, Sir Melencio. Ano nga pati palayaw na ni Sir Melencio? Insyong, diba? Siguro, balay. Wala pa eh. Mel. No, siguro no, ni baka na Mel. Ano na. Yung ni inang na, I'm sure, Insyong. Insyong. And kung na ni Alice Lazaro Ligaro as sungba na dyan tibagata nga sa bidong awan sa bidong na karuba da di kape na impuswan laeng nga panang padanon di ba? It's a heart warming welcome balong ako naganda yung mutan balong kano ti parayaw na ni Sir Melencio balong Ayan, salamat na po ti good vibes nga ititudyo kaysa kadagiti toxic nga vloggers nga crab mentality kung naman. God bless you. More apo from Mami M and Joyce Gira na yung bang malam mami na po kablawa man na kita taga Batak Ilocos Norte wow kita Lucas Lutay bigan Kabagyang May Gira family watching from Mindanao General Santos City General Santos City wow kita aman lang talagang we have worldwide diba? We have worldwide viewers. We have viewers worldwide. Kung ano na jay, niya kamutan. Kasama na tayo carbonated. Baling siya ba nang ibagal? Yan, John Biag Kawilin ng Bangal Doyo. Karuba, request ko man dyan kanta nga Suyusoy, watching from Ifugao. Okay, nga rata. And Auntie Aida Pasco Clinton is requesting si Siwit. Salamat. Okay, get oil price hike on January 31. Gas will ngumato ti 1.30 to 1.50 pesos per liter. And iti diesel ngumato mo iti 0.85 when 1.15 1.5 per liter. 1 peso and 15 cents I should say. Kasano nga bagat Ilocano dito ayan nga presyo ka. Ngumato iti 130 kuno malatan piso. 85 ingana 1.15
1.15 per liter. So that's it. Ngina. Humingi na apo. Watching from Singapore, from Rochelle de la Cruz. And what else? Once again na po, ano kayo ti kumablao live, dito lang po 0905, dito yung number ko, dito mismo, 0905-808-1259, yan, and agiaman kami katigitay dumdum nga gagbibuya, mga tartaripato, iti panagwalwalami dito. Ano pa yun, Balong? Nabasak mata mami nun. Chon na mahilom, good noon po. Pa-shoutout sa lahat ng Ilocano dito sa Caloocan City. God bless everyone. Okay. And good afternoon also to my inaanak Tatum. Hello. And somebody's calling, so we have a caller. Hello, good afternoon. Hello, Manong Jun. Yes, good afternoon. This is James. Okay, James. Yes po. Go ahead. Binabati ko po ang mga kaibigan ko dito sa Best Friend Management family. Saka binabati ko rin yung mga kaibigan namin dyan sa Katropa. Tapos binabati ko rin yung mga kaibigan natin dyan sa grupo ng FMC, DMC. At lahat ng mga grupo dito sa online. Saka binabati ko rin yung mga players ngayon na maglalaro dito sa loob ng aming grupo dito sa Best Friend Management Family Online. Maglalaro ng anyati ayayaman dahil lawag Maglalaro po sila ng Ginto Pilak Tanso. Kasano de jay? Manong Jun, Ajay Ginto, mga bakiti 15 points, Ijay Pilak, Ajay Pilak, mga bakiti 10 points, Ijay Tanso, Ajay Tanso, mga bakiti 5 points, Ijay Ginto. Okay. Ginto Pilak Tanso. Ginto Pilak. Poin Manong Jun. Siyempre, dagiti pa prices may mabalin nga yung load, mabalin nga Gcash. Okay. Kaya binabati ko rin na rin po yung mga officers po namin dito, si May Dianson, si Ate Arlene, si Kuya Jay, tapos si Kuya Jonard, si JB, si Samad, lahat-lahat na po ng mga staff ng grupo ko. Yan. Siyempre, to the leader, ang inyo pong kaibigan, Kuya James. Yan. Saka siyempre, binabati ko rin po yung buong staff ng xFM, saka yung buong staff din ng Adda kami Manen. Yeah, thank you. Actually, awan ti staff ti Adda kami Manen. Adda kami lang aduwa. We are the production team nga kunada. Si kami na amin. Duduwa kami lang. Pero xFM team ay adudan and it's growing. Dakil ato'y building iti xFM. Talaga mat nga antabayanan nyo ti panag-ampayag iti barbarupay nga napimpintas nga xFM. Ay, Manong Jun. Siyempre, umadumit ko madagiti napipintas tayo nga programa da. Umadupay. Yan, okay. Ayan lang. Dagiti gayam ka kadwak pa dita Mark 1 Mall, ni Risa, ni Crisanto, ni Christine, ni Renato, ni Kuya Lorenzo. Yan, dagiti agding-dingig kanya yung jay kumun. Tawag da kanya ka nakatune in da kano'y jay kumun. When ang mga sweet, ti panang ibalikas mo, tinaga ni Baga, mukas lang ka nga naragsak. Inapa nakakadi. Hindi, kaya Manong Jun. Walang, kasi lang talaga tinawag mi nga duwa. Awan iti bebe, kung na. Awan Manong. Okay, thank you. Ag-request ako Manong Jun. Sige. I-request ko man DJ ada yun saan pagkapon na DJ nga request. Adi kan kantain yung ako nga Apo, nagadukan kantain mi. Sige 1 nalipatak kami ti title na din kinga kantayo 2 3 4 Kanta Manong. 5 Baka malagip me. Okay. Ajilat kan-kantahin ni John Mark nga perfect. Perfect, Okay, perfect. Okay, thank you for calling. Thank you, Manong Jun. Okay, that's James. May sakadagiti kalaingan nga masahista, I have known. Apo, so nga, namasapol nyo ti servisyo na, damagin nyo kanyak iti number na. Okay.
Ayan, greet mo daw siya. Hey, greet ko na. Okay. Sir Jun and John Mark, greet mo nga ang Denver. Mo nga Denver, jay si Asido, tita dyan. Ano ba? Madik nga may maawatan. Text na dito. Okay. Ulitin ta. Sir June and Mark, greet mo nga Denver, Jay, si Asido, tita Janice, B. Kurameng, Asido, Daniela Jade, si Asido. Hello to Mama Hasmin Borromeo at si Bayaw Dionisio Asido from Brother Alfred. Tayman tagay mga sir. Ni Alfred siguro ito DJ ko. Jaraw. Di Jaraw Jones. Kuna launay. Okay. Pulo labag mo ati ag chat no ka kabsat Alfred tani naglawag ti signal mi dito. Iboy sat sa ating mo tingag. Awan ha ba ha kasi bangin idi nga reklamo ka nga reklamo iti signal mi. Bye. Natanapin ta siguro. Oo. Siga mo tatati baga amit ilawlawag mo ta message mo. Anyway, dito pa YouTube balong before we perform perfect in your version. Renes Lynn Zamora. Hello mga idol na mga pangaldayo. Kablawag man idol ni Papang ko nga ni Jonar Zamora. Nga madamag dengdengag. Jay Fish Pand Me. Kargas ka man Jay Scooter. Thanks DJ. And Arlene Madiaw na yung bangal daw. Kanya yung mga idols. Pasensyaan nyo yung dati boses ko. Kan dati akong ko Yeah. Natural data natural. Siyempre, dakkel ti abo na ato ti sumbro nga carbonated materials. Kapi man pa lang. Okay, ladies and gentlemen, John Mark Pastor, ay Ilocano, di ba the perfect mo? Sa timbangan na, perfect. Ay, perfect ko na di version. Perfect ko na. Oo, okay. Nga uri siya kasumaning lutak ito medyo timtimudag. Tabakan ulit mangda. Okay. Ladies and gentlemen, once again, John Mark Trabahal Pastor. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you all this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. But you said you looked a mess. I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman Sino tayo nga woman? stronger than anyone I know. Cum laude. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see the future in your eyes.
don't deserve this. You look perfect tonight. That's Perfect by Bing Rodrigo. Bing Rodrigo aja yung Eddie Pellegrino. Madi makasao ta lagi kitkat iti microwavable carbonated materials inside him. And anyway, agdidigay kano tayo anak ko ni Tatum, Jay Lugan, and together with him is siyempre tatay tourism officer tayo Jiramon, ani attorney Mabi, attorney doktor. Anong natin mas bagay nanto dating ubing ipanagan. If you are going to look Prosecutor. at her body, siguro mabalin na. Anyway, tamtama po, ma-interview tayo isuna. And kita antay man kasano karigat iti agbalin nga tourism officer iti may isang lugar. Okay. Damdama Isang ako. ili. Isang ili. Ayan. Once again, 0905-808-1259 para iti request yo. And kung ano dito gandang tanghali karuba greet ko man di anak ko nga ni Joe Renz Tabunan nga ag-birthday iton Martes. Ken pahikan tayo man di Babylon. Tasalayan mo tayo great nag-greet ni Joanne dito'y sinili Babylon kanabalong. So this will be our last piece ta agpatalas sa sayo. Okay lang kanyan DJ pitch na DJ when ibabata ba si ano baka request ko i-head din mo DJ parting ako yan okay ladies and gentlemen Bob Rivers of Babylon the Four that could do all. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we ako na pagsubli kami, kalpasante sa mga palagip. And nantabayanan nyo iti dumapay apong exciting nga mapasamag nila yung programa may.
Adda kami manan dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With Okay, we're back, Aruba, and still with you, of course, ito'y Manong iyo, June, sa Yalas with John Mark Pastor. Ito lang po numero 1 itong programa. Adda kami Manen, dito'y 104.9, xFM Santiago City. Exciting! Yeah, exciting, yan. And thank you so much sa namamutoy mo lang dito'y business partner, iti Santan Plus, dito Isabela. Sa aka flask. Ayan, di apo iti Pharma Ed, ayan. And we hope to receive Ay, dasi kwa. gift packs Di patalastas soon. nga. Di gumatang di Pharma Ed kung kwa. Pharma Ed, Gumatang actually. ti pang maintenance ni kuparay. Ang kupay amay unay hanak pa oriented unay kada kita nga paspasamak and soon maamwag to no what is Pharma Ed and the things nga ilaklako da. Ano na kita dito balong. Juan, kung na coffee lover. Na watching from Aglipay Quirino, kablak man da ating ko kantatang Floresma Castañeda. Castañeda or Cataneda? Castañeda dito ang muti Cataneda. So tinay type na yun. Oo, kurang. Castañeda, Maximo Medina Jr. kanitatang Maximo Medina Sr. It's me, Juvie Abayaw. Yes. Okay, and this time, let me know, no, ready na ni Mabi, anak ko Mabi. Are you ready for the phone patch? Paghampay. Ayan, and Arlene Madio, kung na bangal daw kanyayo mga idols, and watching from Hong Kong, request man tayo, remember us this way, idol. Thanks po. Remember us this way. Remember me this way. Theme song from the Ghost Basta. Made, jadati Ghost, jadati tetayab na. Ano yan? May samay. Kaya pa-shoutout namin Casper. ngayon dito ay Kabakan, Casper. Cotabato. Ay, Casper. Yan. Juan, Arlene Madio ng Bangal daw manong, Jun Ken John Mark, pa-shoutout family Madio kan, Ligaspina from Pasay City with love, mabalin nag-request jay, kanta nga laglagi, pema on nagkurang, thanks po. Okay, for the meantime, tapay lang kumasyon, tapay lang ang rutilag lagi pa. Nabayag pa siguro bago maka-park ni Mabi. Adita biyahe tatay nag-chat iso na. So, the song is, ano ti requested piece? Laglagi pub. Laglagi pa. Awat tidak kuragak. Okay, awat tidak kuragak. Ay, Okay. laglagi pub, awat tidak kuragak. Ano ti awag ti Ilocano kasan? Di Baradong Agong version. Laglagi pa, awat tidak kuragak. Mayasa di ba? Nung kantaan to ta laglagi pa. Katawa ni Kuya. Pero kilabiit. Laglagi pub, awat tidak kuragak. Kedag basulag. Laglagi pa. Awumutan. Oh my God. Asla jag baaklud. Pagdakapukaw ko. Launay. Jiting 19 dito na yung bangal daw karoba. Dahi tabado yo pagkatangan na pintas man. Puta kami taglalako ti kastoy apo 7,485 laeng iti bayad na ti may sasako. Okay, para kada kitay managkurkurang. Kada kurkurang na. Like pa natin version. Kasladyak maaklong panakapukaw ko kakaisunang nga ayat ko Jakman ninamnama ama sulisog ka bayat ka awan ko Narukop man kayam daytana kemo kararwa
aken puso. Di mo pinanulot to'y sakripisyo, rigat ko kento. Normal. Lupa karagsakang di pa nagsagabag, awan mabalin ko. Nunam na maeng madinakon kasapulan, siya kung ta'y lipatan. Nunaragsak ka, di ta sidong na palubusan kang aron. Ngem no dumtento, aldaw nga alapawi ka, pamakawan ko jak may pananama. Laglagi pen mawanti nagkurangak, ken nagpasulag. Tato'y ayat nga impariknak, ket awan umartap. Ngintiin subad mo, basa ken lindo, pusok ti sinugatam. Apkes ken panaas, tinaglinakam, ken kaamarang alilaw. Darukop man gaya, daytanaken mo, kararwaken puso. Di mo pinanulot to'y sakripisyo, rigat ko kento. Nung pakaragsakan, di pa nagsagabag, awan mabalin ko. Nunam na maeng madinakon kasapulan, siya kung ta'y lipatan. Laglagi pen mawati nagkurangak, ken nagpasulag. Tato'y ayat na impariknak, ket awan umartap. Ngantiin subad mo, gasaem ken lindong, pusok ti sinugatam. Apkes ken panaas, tinaglinakam, ken kaamarang alilaw. Apkes ken panaas, tinaglinakam, ken kaamarang alilaw. Okay, that's it. The song called Laglagi Pam Awanti Nag Shurangat. The Panating version. Okay, tumawag kayo ng abo. Ayan, and wait at the message. Aha, ayan. At ang caller tayo. Good afternoon. Medyo, Hello, Sir John and John. Kapsutan nyo man ang basit apo ta radyo yaw. okay. Pinatay ko pa kay din sir. Naku, de, jelaeng Diyos ko. Ibalod ka, tigas na. Madam tama, biyaga mo lang malpas tayo kay tutong-tong Sir John ken Sir John. Okay, nga Rod. Go ahead. Kumabla ko maro doon na sir. Naga na. Nagsama mabigbig. Uncle Tama. Pedro. One, libid, iti Rizal, Alicia Isabela, numero tibalay na 24, puro 4, correct? Yes, sir. Wala ta na. Sige nga Rod, go ahead.
Umuna na sir, kablawan kayo ti nagasat ka ng banghal daw ita. Kadagiti kablawa kita nga ni Kabagis Flor Bulaon, Lolita Kakayan, kini pare Camilo Istioko, kini Candida Istioko. Agimon to maning ka, kung mo tawagan sir. So, pay. Ibag kanot yung palagip mo, Delia Lebed, kini Elmar Istioko, kini Dater Pusidio, kini Flor Eugenio Sotilo, Orange Eugenio, iti Barangay Nakar, kini Olivia Alcantara, iti Eli Gagabaw, kini iti Nyolak Sagipad, iti Torres, kini Gijol Asuncion, nga manariman nga Borboras data nagilian. Borboras te. Mais. Kada tumawag siguro ng kay Pedro Lebed kag tagtagar di man nakakigam ng cellphone na yan. Tamat nga kabalawak na kitay ingungutot nga po ti Biskaya ni si Yan Lebed, Yan Lebed, kini ti manugang ni Raquel Lebed, kini anak ko ni Severino Lebed, kabalawak dati nagasat naldawda. Kang Ronald namutan na kada kayo nga adak nagdengdengag iti dati nga radyo nga naidumdum malaunay. Wow, nakita launay ka nga pangablaon nagmayaman. Naidumdum malaunay. So nga, sir, hanggang magkablawan tibigat at nag-off damot kandigiwan. Maririmukan doon sa ti Banban Festival. Tayo ti Isabela. So nga, kaya gripisa karti kantan, sir. Sige. I Need You. I Need You. Okay. Kansyon ni Madam Dama. Actually, 4,975 iti kanta nga I Need You. O, di ka mo nun, ti kaya mo di jay. Pintas di kami kati isugami di kwa ka, sir, timsong ni kumparik na Camilo Istioko. I Need You. Ay, kaya daan nga I Need You nga rod, Why, I Need You. I need you. Kung na jay. Stop. Sige, garudan, sir. Thank you. Basta oray no sino jay kan tayo na oray paro no isaw di panyay kumagi din sir Hel. Ay sir John and John. Thank you. Okay, thank you Matt. Kabsat nagana na tayo. I need you. Ano nagana na tayo ni Pedro Libid. Libid. Api nga tayo nga pinanaganan di anak ng lalaki ti Bill. Di ba? Kasi ni Bill Clinton, di ba? No iso naman Bill Libid, di ba? Mabalin ko naman Mabalin. Okay nga rod. And he is I Need You rod. No. It's I Need You by America. I'm sure of it. I mean, America the jay. I need you kunana. Honey. Ay, sabay mo jay. I need you. Di ka mo no. Letter ay I need you. Awansa. I need you. Good afternoon, Idol. Watching from Hong Kong, from Mari Cabato. Raven Cantor, shoutout po sa Cantor family dito sa San Guillermo. At sa Torrijos family. Request ko silapan ka. Thank you po. And Juan Gambito, Idol Balinan, pakikanta jay ko silapan ka. Salamat po from Tarlac and Jubes Ardep. Kablawak man dagiti amin nga kabagyakan nila kay ko dito kabatuan. It's Jube Abayo from Maglipay, Kiribao. Okay. Awan pa nga di pa nga ready ni Doktora Mavi. Hindi ko na nakaday. Ito na makasangput ko na nagadi. Hindi pa nga nakasangput ay. Anyway, dati caller tayo manan. Good afternoon. Hello, Karuba. Yes, Ay, hello. from Italy? Madi. Mabalingit lawak, Karuba. Wan, sige. Ay, madi. Padlawak man, Karuba, ni mother kong adayong, asudad. Okay. Kastamit, tikadsat ko, dati balay, ni manang ko Marcos Guzman. Kini, ikanagak na balasang, ni Rian Mes, ni Yarmo, kastamit, JM Guzman, Jerwin. Kini kastamit, tikadsat ko, nga Taramon, ni Mart John, ni Yarmo, kenta asawa na. Kenti anak ng Karuba. Babalikan kasi sunata Karuba. Wan, kakabsat. Ate man Elew, Karuba. Isagot ko kani mother ko ta sudad. Elew. Okay, thank you. Okay, Elew and lasting love. I need you is requested. Hindi ka mati. Tada?
Lian Rhymes Mat. Madi sa Bali, I need you America ko naman. Medyo mako anak kita nga I need you. Ano nyo ti klase na nga I need you dito. Ti amok ka ti. We used to laugh, we used to cry, we used to bow our heads and wonder why. Interesting lang apo pero ang may kantaan dati baka no okay di agkamalita balong. Sika di magkantata. We used to laugh, we used to cry, we used to bow our heads and wonder why. And now you're gone, I guess I'll carry on and make the best of what you've left to me. Left to me, left to me. I need you like the flower needs the rain. You know I need you. Guess I started all again. You know I need you like the wind that needs the spring. You know I need you. Laeng. Iso nga talaga nga mahang ko kabisado ay pinagbikit lang nga rod. After this apo tawag kami ni Kabsat Mabi ay ni anak kong Mabin, so actually kami with more songs and more requests right after the break. Adda kami Manen dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency,
para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Okay, we're back, folks, and you're still with Manong June, together with John Mark Pastor, Grabahal International Airport and Manufacturing Corporation. Siyempre, dito lang nga po numero 1 ng programa. Adda kami Manen, dito 104.9 xFM, Santiago City. Exciting! Super exciting! Makadwa tayo po iti tourism officer for culture and the arts and etc. and beauty pageant consultant and anapayati mabalintang itawag ka na. Ayan. Ayan. Good afternoon. Kini binibining Mabi Brahma Tolentino of LGU Ramon Isabela. Good afternoon, anak. Hello, Tay. Good afternoon po. At Yes. sa lahat po ng mga nakikinig sa inyong programa for this station, Yes. 104.9 xFM, yan. Oh, exciting. xFM. Ayan, super exciting nga naman ang nangyayari at yung mga natapos na pangyayari sa Isabela Day, sa Bambanti Festival. Konting kwento naman dyan. Ayun. So, sa ngayon, medyo bumabawi pa lang ng konting lakas. Pero excited pa rin tayo kahit talagang pagod din after ng mahigit isang linggong pabalik-balik tayo sa Ilagan, knowing na from Ramon, kailangan nating mag-prepare, ipunta yung ating mga kakailanganin for the different events. So, napakasaya po ng mga naging experience natin at syempre tayo po ay sama-samang lumaban. Itinayo po ang Bayan ng Ramon para sa Bambanti Festival 2023. Yes, So, and gusto naming malaman ang mga awards received by LGU Ramon. Ayan, pakiisa-isa mo nga, anak. Ayan, so sa po, unahin natin dahil kasabay ng Bambanti Festival 2023, different events, ay meron din po tayong Queen Isabela 2023. Sa Yes. katauhan po, ang ating representative na si Johanna Tricia Cinco na talaga namang Trending yan. napaka-trending ngayon. Oo, Tay, trending po. Dahil bukod sa napakaganda ng ating pambato ay ubod ng talino at talaga namang nag-shine din siya sa gabing yon. So nakapasok po tayo, pinalad po tayong pumasok sa top 3. At syempre nakamit niya ang Miss Culture and Arts for Queen Isabela 2023. Wow. Ayan. Congratulations kay Trisha. Ayan, talaga namang
nakaka-proud maging taga-Ramon kapag ganyan ang contestant, Oo. di ba? Oo. Hindi Lalo lang, na tayo pag andun ka sa gabi na yon, actually kasama ko si Inay Juvie, si Ma'am Lani Salcedo, si Ma'am Kate Salvador na talaga namang pati ang kanyang family, of course si Ate Marie, talaga namang hinakot din namin pati Bulalayaw Group and other LGU employees. May kasamang mga pa-balloons. Talaga namang ang moral support po ng mga taga-Ramon ay nandun din po nung gabi na yon. Kaya talagang we are very, very happy na nakapasok po tayo sa 30 candidates. Tayo po ay nakapasok sa top 3. yes. Actually, hindi man ako physically na nandun pero napanood namin yung live kaya mas mahirap ang tension dun sa napakaliit lang ng screen and yet dumating kami sa punto na back to zero, ayan, and sobrang Oo nga. para akong nabuhusan ng malamig na tubig nung sumagot siya. Walang pakundangan, as in talagang ang galing-galing talaga ni Trisha. Napakaganda din kasi talaga ng sagot ni Trisha, no? Nataon pa na tayo ay agricultural na munisipyo, ganun din ang probinsya natin na yun ang siyang pinabubuhay ng mga farmers. So nataon din na napakaganda ng tanong sa kanya at nasagot niya ng maayos. Although tayo ay nag-expect muli ng mas mataas pa sanang corona or maibalik sa atin ang corona, yun naman po ay ang result ng mga napiling jurado. So tayo naman ay wala na po tayong magagawa, tapos na, pero alam ko ginawa po ng buong team, ginawa po ng lahat po ng tulong din na kayang ibigay ng ating butihing Mayor, Jesus Diladaran, ay talagang todo support siya from day one pa lang ng presentation ni Trisha hanggang sa yun nga, koronahan na siya as culture and art. Okay, personally personal question ito. Personally, talagang medyo masama ba ang loob dahil hindi nasungkit ang isa a Queen 2023? Ako talagang, aaminin ko naman po, nung nakapasok na siya sa top 5, we are expecting for another round of Question and answer. Kasi alam kong ibibigay sa atin yon dahil alam ko masasagot na, very confident din ako na masasagot ng ating anak na si Trisha. Yeah. Pero yun nga, ako personally, nang hinayang ako. And sa totoo lang, naiyak din ako kasi andun na tayo eh. So konting-konti na lang, alam kong mapapasa atin yung corona. Pero yun nga, yun ang ipinagkaloob sa kanya. Pero mismong ang bata ay masaya siya. Nung kinausap ko siya sa backstage, tita, I'm very happy. Sa hirap din po ng competition talaga out of 30 candidates. Tanggap ko na po na dito po ang natin, ito po yung award natin. Pero yun nga, ako mismo talaga nangihinayang din eh. Alam ko na sa totoo lang, mas maganda yung para sa akin mas maganda yung sagot niya kaysa sa iba. Pero siguro nga dahil sa meron tayong mga official judges ay hindi po tayo pero sa ating mga mata, siyempre, sa ating puso at isipan, sa mga nakapanood, mukhang social media at tao nang humusga. Yeah, yes. And, dahil siya nga ay trending sa ngayon. Yes. I think we should stop burdening the society. Burdening the society, sabi niya. Burdening, ano sa? Burdening. Ayun, basta nag-English, naka-English. Ang ganda-ganda, napaka-flawless niya mag-English. Gusto kong makausap yung bata na yan, ako Diyos ko. Anyway, sa lahat ng activities aside from the Queen Isabella, ano pa ang pinagpaguran? Yes, ano pa ang pinagpaguran ng aking anak? After Queen Isabella, tayo naman po ay sumabak din sa matinding judging ng ating Bambanti booth at giant scarecrow. So, tayo ay napabilang muli sa top 10 sa category A. At syempre, pinalad din po tayo na makapag-uwi ng 5th place for our booth na napakagaling, husay ng pagkakagawa ng ating mga local artists na si Angelo Guiyang at Giovanni Garinga and team. Yeah. Yes. So tayo ay nagkamit ng 5th place for category A for Best Bambanti Booth and
yan ay ginawa nila Angelo at Giovanni. And ano pa? And meron din po tayong nakuha sa street dancers naman po na nire-represent ng Raniaga High School, Ramon National High School, and Jet MS. Ang ating magagaling na dancers ay nagkaroon naman ng place na 5th place sa ating pong street dancers. I would like to correct, no, yung ating booth ay 3rd place yes, 3rd place po tayo. 3rd place po tayo sa booth under category A. Yes, And sa street dancing naman po, 5th place sa showdown. Ayan. So, street dancers po. Napanood nyo rin ba yun tayo? Yes, napanood ko yung kakaibang presentation nila. Talagang piano talagang ginamit nila. Bukod, yung iba kasi talagang masasayang tugtugin, di ba? Pero yung sa atin a little bit touch of classic. Kakaiba kasi ang concept natin ngayon. So, pinakita natin yung Danum Timagat. So, lahat ng mga street dancers showdown natin ay parang mga tubig, parang mga alon ng tubig na sumasayaw. Yes. Napanood ko yun. Okay. Yan. So, meron pa bang makikita ang mga tao kung pupunta sila sa Capitol? Kung gusto nilang dumalaw ngayon? Okay. Tayo sa ngayon po, until kahapon, mga booth ang nakadisplay pa rin sa ating sa Capitol, sa harap mismo ng Capitol Ilagan. May mga booth pa rin po na makikita ng mga pumupunta doon, at syempre nakadisplay pa rin yung mga giant Bambanti Scarecrow, and kagabi nga nagkaroon ng concert. So ngayon ay pinapayagan pa rin na mag-stay ang mga booth, and then starting tomorrow siguro ay pupunta na naman ang iba't ibang municipality para maghakot pa uwi. I-egress na namin ang aming mga booth, syempre dahil sa pagtatapos ng Bambanti Festival celebration. Yeah, okay, maraming salamat. Meron ka pang last shot para sa ating mga nakikinig, sa mga gusto mong pasalamatan na nagpakuhod, talaga namang nagbuhos ng lakas sa Bambanti. Okay, go ahead. Okay, tayo maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon. So we would like to thank on behalf of the Bambanti 2023 Committee. Siyempre, first si Lord sa binigay po ng kalakasan sa ating team na nag-represent sa bayan ng Ramon, at siyempre ang ating butihing mayor na all out po ang support from day 1 hanggang matapos, Honorable Jesus Diladaran. Siyempre sa lahat po ng bumubuo ng Bambanti 2023 Committee, ang ating butihing Vice Mayor, John de la Cruz, at 10 ng ating mga SB members. Ganon din po si Attorney Ferdimar Garcia, ang ating Municipal Administrator, ang ating Community Affairs Officer, si Ma'am Kate Salvador, Ma'am Lani T. Salcedo, our HRMO, sa lahat po ng mga department heads, maraming salamat. Sa lahat ng mga street dancers, na halos 2 buwan po naming in-excuse sa mga school, sa mga principal po na pinayagan po ang kanilang mga students to be with us. Maraming salamat po. Hindi ko man po kayo ma-mention isa-isa. Sa lahat po ng nag-represent ng Makanken Mainum from San Miguel Integrated School, maraming salamat. Sa lahat po ng mga bright ideas, ang mga talentadong bata ng San Sebastian, Barangay San Sebastian, na nasa likod po ng giant Bambanti Scarecrow, at napakaganda nating booth sa napakagaling na utak ni Angelo Giang at Giovanni Garinga. Maraming salamat po. Sa lahat ng mga municipal municipal mayor's office, sa lahat po ng mga LGU employees na bumisita po sa amin, na sinili po ang ating mga pambato, maraming salamat po. At syempre sa ating pambato na si Johanna Tricia Cinco at ang kanyang glam team. Nga pala na atay, nagkamit din po ang ating designer na si Vince Asuncion na mula pa sa Mandela Quirino, na gusto nang magpaampon dito sa Ramon. Siya po ay nagkamit ng Best Designer for Queen Isabella Creative Costume nung gabi na yun. Nakita ko nga yun. So, ang ganda kasi talaga nung costume. Napakasimple actually. Di ba? Napakasimple. Napakalinis. Napakalinis ng damit. So, yun. Maraming salamat po. So, sana po sa lahat po ng mga
napasaya natin lahat po ng mga tumulong. Maraming salamat po. At syempre, Tay, baka pwedeng humirit. Oh, yeah, go ahead. Ayan, birthday kasi ng aking napakagandang pinsan na si Frances. Ayan, nandito kami ngayon, nakikinig sa'yo. Frances. Sabi ko, hinaan lang ng konti yung radyo para Walang marinig feedback. namin yung greetings mo. Kabati naman siya mamaya. Frances who? Ayan, Frances. Frances Viernes. Okay. Viernes. Okay. 17th birthday niya ngayon. Siyempre, nakikinig din ang aking lolo, ang aking lola, si Yeah. Tito Reden. Andito rin ang mga bata. Naka-open kanina pa ang kanilang radyo for this interview. At syempre, Yes. makikinig kami hanggang matapos ang inyong program. Okay, thank you so much, anak, sa pagpapaunlak sa aming panayam. Siyempre, karugtong yan ng aming excitement. Ang excitement kasi namin na hindi pa natatapos dahil patuloy pa rin kami nagbabasa ng mga comments, posts ng PIO, and all other things of Bamban Tea Festival. Talaga namang ang sarap maki-join. Ang problema lang sa akin, anak, itong paa ko, hindi na pwedeng maglakad, kaya hindi na ako makapunta ng malayo. Yan. Hanggang sa Nako Facebook naman. Live na lang. Oo. Si inay mo na lang ang talaga namang kahit papuntahin mo sa Yes. 1,000 step Pero pabalik actually, pa. ramdam naman kita. Kahit na hindi kita physical na kasama, from time to time, marami kang Facebook comment, Yes, marami yes. kang mga paramdam, meron ka agad na i-post na memes, di ba? Oo, yung it's all about carbonated drinks na hanggang ngayon dala-dala ko pa. Anyway, once At again, naka Coca-Cola Zero ka kaagad. one launay ay naapo, Diyos ko. Ayan. Sige nga rin, anak, thank you so much once again. Ayan, thank Yes, you. Ayan. maraming salamat din po. Yeah. Okay, thank you po. Thank you. Opo, thank you. Okay, that's it, Karuba. Iti Cultural Officer and Tourism Officer of LGU Best Ramon. designer. Yan, Miss Mabi Tolentino. Yan, talaga mo't nga permiti regta kan gagarda apo nga maitanok manan iti Ramon, and they did it talaga. Mga congratulations to the whole team of LGU Ramon. Ngaral balong pangikat iti ano tawag ito yun, alsam kumbaga dati sunatan ka dito kanta man. Antika is requesting Count on You. Yeah, so we'll do that. Adda ditoy, adda kadita. Adda yunay, nagbaetan ta. Jak amuno, kasano ka no sumipnget, malagip na nga ta. Nubukod mon, tay siksika. Buya kat litrato ta adwa. Di mo kadila marikna, tay di barat ayat ko ken ka. Tapno si katay di unay maila. Alaem sursurat ko tain ka agbasa. Ngeno di mapnek tarik na agdayal ka na tumawag ka. Urayet katak mo biyag ko, tapno may katanday ta iliubog. May ang iyat kaskuti, I love you. Si kalat malaglagip ko. Adda ditoy, adda kadita. Adda yunay,
kumon tay siksika buya kad litrato ta adwa di mo kadila marikna day di barat ayat kuken ka urayet tatag mo biyagku tapno may katanday ta iliw mo bay ang iyag kaskuti I love you sigala malaglagip ko urayet tatag mo biyag ko tapno may katanday ta iliw mo bay ang iyag kaskuti I love you sikala malaglagip ko sikala malaglagip ko. Okay, Rod. Handot na halpas man nanti 20 minutos yan. Kahit Doon agsuplay naman kami. patalastas. Ano? Doon tama pa eh. Alas 2 ti sumaro nga patalastas. Actually, nalipanta nagpatalastas sa Thai. Aman, nagpatalastas sa tay. Ay, sorry naman. Alas 2? Oo, alas 2 ti sumaro nga patalastas. No, I mean, wala tayo sa 40 kanina. 1:30 tatay. Patalastas. Every 30 minutes sad. Every 30 minutes nga pala, sorry naman. Apeng nga di nga dinilaw tatay every 20 minutes tatay first Ay, hour. nagsuo ka mo tan, timbala ko na. Okay. Anyway, once again, apo nagmayatiri na no kasto nga naiyabkas mo the jay na amon just like me. Idi hanak nga naragsak apo ta hanga na nga bag iti Queen Isabella the Tiramon. I posted something. Yes, amok nga hanga na saya ate jay no duma pero no the way of ang tawag jayan Letting go, it is Letting, kinagam. yes. Hindi naman sakit tinagam actually di panghihinayang kasi may salaang nga pagkakataon hindi naman pwedeng maging contestant uli si Trisha maminsan laang no hamo inted adjeng para keng kuhana kaanon tupay kan handong balin isunan di ba so to let go of that certain Sumalit frustration na natin Miss Earton. ayan I posted Di ba in Culture and Arts may pupuntahan din ata siyang wala i-present na kasi awan? wala na kasi Binibining Pilipinas is kasla private di Giant. Oo, parang private na siya, hindi na siya gagastosan ng mga something like that. Sa balin nga papananan, ngimno kahit mo tagbalin nga contestant, go ahead, apply. Okay. Apay kaya mo sumali. Maday ni Trisha, Ay, siyempre, kung ano si ka. pambato tayo. Yeah, joke lang. Okay, anyway, tadama pa yung roti patalastas ay kaya talagamot nga bamasa ka pa yung roti kita taduma pa yung pangabla. Hello Cubs John and Balong Jam watching from Hilo, Hawaii. Para kasi mantay count on you please. Thank you. And ay wong gayam. from Auntie Kathy. Okay. Thank you so much sa Kapsat Kathy. Ayan, iti basit nga panawen during your stay here in the Philippines. And that's why we really have to sing Count on You to both of you kini Kapsat nga. As we count the fossil. Yeah. Ni Kapsat nga Ronald. Yan. Uncle Ronald. We should pronounce it like the way she did. Ronald. Ronald. Okay, Ronald. And Kathy. Okay. Hello to Auntie Jane of dati DJ si Dormitory. Yes. Garage Kawayanon. Kawayanon. How do you call her? Auntie Jane. Auntie Jane. Atami siya. When I think like the woods gone mad, and I need you so bad, but I don't know where you are. I cry these tears on our own. We've been so far,
We've sworn of the moon, and we've counted a million stars. My love, still true. Friends have come and gone. Some have left me alone, but I stared at these walls before, and they made me blue. All alone in my heart I know there's one thing in my life that still rings true. I can count on you. Count on you to be there. No questions in the air. No asking why or when. No looking back. Count on you every time to ease my worried mind, and you'll forever be important to me, my miracle find. If I had to choose one place to spend the rest of my days, anywhere would do, long as it's close to you. Oh, count on you to be there. No questions in the air. No asking why or when. No looking back. Count on you every time to ease my worried mind, and you'll forever be important to me, my miracle find. Now, oh now, I've traveled so far, yet I'm right back where you are. Just me and you. Now and forevermore, as the years roll by, I'm beginning to see that I can count on you. On you. Yes, count on
on you. No daman bilang nga po iti tattao nga pagay kapsuko kay Penal so we still have 5 minutes to go. Ayan. No dagi tattao nga makatulong kanya please pagayo kanya dada kita nga malirinayon. Say thank you, di ba? 2 word laang pero dakkel iti kay papanan na. Yeah, di ba? Ikaw balong when did you say thank you to your mom? When was the last time? Yeah, ayan. And we should always say thank you. Diba? Thank you. And for all the people behind us, the wings beneath our wings, and to those people are grabbing our hands in times of crisis situation. In times of crisis situation nga kunada. Anyway, kat may sapi nga ay nidyo nga sonata ti tiraan ta pala kay mo. Kinantam ta teato na. Dapat ay nidyo na gayon de dyan. Okay. Nidyo na for the last piece. Di ba? Sakbay nga patalastas. May sabi nga ababang nga sonata. Mo palang karta dyan Jay. Naglamya isa nga permay. After this piece. Okay nga Rod, last piece para kita awampay na sarakan na. Agur uraya tay nakaisang amang agek manggibus iti kinamba ako at tantulata napuno Sumangbayang aditaig ikiden ket amo kapagpadaanan lakay akon ngemang namna maaklata nga adda masaraka ipukaw ko ipasin Lodom tengen ti laragsak ko at ang tulata jak agpatengga tay babae oray balong tay babae anay tudeng kaniya Jak agpatengga tay babae oray balong tay babae anay tudeng kaniya Pagsubli kami Adda kami Manen dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at
Alicia Isabella Branch, second floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, second floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, second floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency.
Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. We're back, Arubahan. You're so weird. Manong June, together with kaanakan John Mark Pastor. Dito lang nga po, numero 1 itong programa. Adda kami manito dito 104.9 xFM, Santiago City. Excited. Super exciting nga talaga di So pasama. Wan, taaditada apo tatamabini. Tagay grupo iti xFM para iti Sugod Barangay. Yes, and we will be there. So ang tabayanan nyo apo ti kaadami dita Mabini, Santiago Dati City. ba dati barang halal ta? Ipapasundo daw tayo ni Kabsat Chris, ni Sir Chris Estalas. Asa nagradyo pa diet mo? Nadait nga sapato. Kitamdaman to na pa ibang Oo, naway nakasiran taon. kat maamonton to iti banag damdama pa sa ita. Anyway, dagitay dumapay nga pangablao dita YouTube and as well as dagiti kaya nga tumawag open apo iti line 0905-808-1259 for your greetings, dedications, dagiti sakit tinakamyo, mabalin yung ibaga apo kada gito'y dumdum nga glukar lumayo ko matatay agpupuor iti basura nga nasakit ti agungyo ay bagayo dito ay kablaawan nyo pero medyo lalaingin nyo ti agilimbang let's say apo nagmayat ko ma iti ag kansyon mo at agdingag ti programa yung madamo ti agpupuor dito di kamo pagagapuan na kaslaawan mo iti kuha ko na Awan sa serviti nila baanan. awan kasday mabalin nyo nga itawag apo dahil tatap mamayab kasyo dito anak kanyo kaysa mat sumugod kayo nga adawit yung nga tabaas dito karubayo ipablaak yun lang ta dito yan okay nga ro. Yan, hi idol na watching always here in Ilagan City from Manilin Santos and Catherine Mapalad para kayo Sir. Thank you for loving me. And Jumfed Estramental ng Bangal daw Karuba, gyaman kadagitikan tayo makapailiw na. And thank you for Auntie Cathy. And ang gwapo nyo po sa personal. Nakita ko kayo sa Barangay Dos Jones. Kuna na. Isa Marie Pascuara kasi kumandiya Alan in the stream. Thanks po. And Regina Liana is watching in Athens, Greece. God bless you both, June and James. Stay safe. Thank you. Ante Regina, na anos nga agi-send iti morning and evening greetings. One. Okay. Good afternoon. I want to good afternoon na good morning lang and good night. Okay, wala. So, okay nga rod. Ano pa nag-request? Nag-request. Ay, pero kasi dapat tayo kasilapan ka nandiyan mo na makanta ka na saya. Okay, let me help you. Sakpay nga si Sasagana any time of the day. Narod, here is something from the Four Decade Duo, our version of the song. Version ko na ito, original na ni Crystal Lata registered. Pero we did it again. The song called Kusilapan Ka. Okay, let me... Kusilapan Ka. Okay, here it is. Bagak met ken kay di anu ganda muntuwag subli ay ket sorry tadya may kari napalalo ngamin ti sakit na day di aldaw api manaw ka sa di ka pa'y pulos kimita. Tawan met atin naglabas, niruruwam ko tinagwayas, sakbay nalipatan ka. Namin ano at nagparparit na, nga kumabiyag ko ag sulikan, ngam di naglata kinikita.
nagsaraktan ko silapan ka, ipasulik tutoy matak ako mitaken ka, sakto pa'y pangatu ken ipababa, kastanto panang ipariknap, nabiyagak nga awan ka. Intong nagsarakta ko silapan ka, ipasulit tutoy matak ako mitaken ka, sakto pa'y pangatuken ipababa, kastanto panang iparignak, anabiyagak nga awan ka. Amok nga babawi kan, na amiris mo't nagbidutan. I'm sorry, damage has been done. Tikmet impagar sa maituran, balay giket masarakan, kapasan nga siya ket panawa. Intong nagsaraktan ko silapan ka, ipasulik tutoy matak ako mitaken ka, sakto pa'y pangatong ken ipababa, kastanto panang ipariknap, anabiyagak nga awan ka, gem kinagpay suwanan na mail-iliwak let kaken ka, baring mo kabaelak tu nga aramiden nga. Intong nagsarakta ko silapan ka, ipasulik tutoy matak ako mitaken ka, sakto pa'y pangatu ken ipababa, kastanto panang ipariknag, amabiyagak nga awan ka. Okay naman pala. Kala ko medyo mabibitin ka pero it's okay lang. Caring-carry ang boses kahit na medyo may sagubanit ang dalawang ito. Sagubanit is the word for sickness, illness, they like that. Sagubanit. Sagubanated. Sagubanate. Sagubanated if you have taken some carbonated drinks. Sagubanated. Okay. We were sagubanated. We are okay. Ngaro, ditilin niya 0905-808-1259 para kadagita ay kaya na po kumablaaw iti live. Kat awan sa ating makalagip nga tumawag. Ayan. And I know that a lot of people listening to us ngem handang kasadya kawayan nga naglaing tumawag na ito kat manmanod ang tumawag pero amo tayo mapaspasamak katata kas kumakada Angel Danny and Auntie Miming sadyay pagrangayan good afternoon kada kahita sino pa yun ni Rick Estocapio apo he is always listening inang nang amo tinagan na ni Father Rick Estocapio kade. Right. Good morning po. Watching from Kuwait. From Benny Peter Marquezada. Wow. And Bong Korea, Idol Kablawang Kuman.
ni Nanay Lucena Dumandan nga nakailad nga malmalog. Enjoy the Sunday afternoon with Karuba. Mother, love you. What else? What do you want to sing? Matindi toy ti makita nga kablaw di toy. Okay nga Rod, gumansyon talat nga Rod. Para kadagitay team xFM nga dito mabinita nga kanito. Nagtadada Wati matagaput saan Ay nagpait Panagbalkot mo nagsakit Agdardara Dito'y puso ti ut-ut na Ay napukaw Panunod ko agtaw-tawa-taw What can I do? What can I do? My life is nothing without you. Forgive me, darling, if I'm wrong. Come back to me where you belong. My love, agsubli ka. Agsubli ka dito'y Kaasyan na Kaasyang puno na ayan What can I do? What can I do? My life is nothing without you Forgive me, darling, if I'm wrong Back to me where you belong. My love, agsubli ka. Temok siya ng voice na. Agsubli ka, dito'y din na. Kaasyan na. Kaasyang puno nga ayan. Kaasyang puno nga ayan. Kaasyang puno nga ayan. Okay, a little bit interesting talaga when we are singing. Ano tinanong okay, may we're going to take a coffee break. Uy, napangkan. Ito nagpatalastas, okay. By the time, okay, may sapay siguro nga 1 or 2 more songs to go. And, what yung binagbag dito ay alatang ringgan ka na nikapsat ko na Regina, okay. Its scientific name is in China. Yes, my Lola Panchang used to call her in China. Okay. Sigamat anya ti nagan malagip mo nga pampanagan da kanyam di ubing ka. 3 days. Jumar. Wan. Adila. Daydi. Tatay kini Tatang Jo. Jomar. Diyos ti agalwad ng tatang kan manong na. Jomar tawag da. Jomar. Matikpay pulos na ibaga ay na, dikpay pulos nang nga imbagada nga amak. Awan. Jomar nga talaga. Jomar. Siga ti leader, ti
Jumartek. Nah, Ano nga? either dagiti di luar, di bangir, nga militar, di bangir, Jumar Singson. Okay, let's go back. Let's go back in time. Ako na daw with the space from Danilo Palabay. Nga makasala nakaumak, mga magkakasyong katagituyan. Arimot ka. Supay, medyo kita sa bali. Something like nga hantapay nakangkanta. Okay. Ikaw naman, di boss Atong na. nagbinig nga sin na ay, kasunata yan. Nagmula ak iti hardin Ay, na burka. pinalata. Okay. That's one thing apon nga medyo agkad-kad kami nga mang kansion kada kita request na dumano kakangkantami lang hindi na minsan kantaay mo manen kantaay mo so nga bagtawa mi no dumata kita nga request. Padasin mi dito nga sonata hindi pa lang ubingak dito nga kankansyonan ni Miss Elvira Ramirez Baggaw Cagayan. Intanen, jay kata altalunan, inta at puros bungbunga abakan, atua kita ti masaramsam, ibagam no aniya, ti magustuak unay siyak tut umuli. Tatlo pilyekto dagiti bunga ken kaisagot ko tangamin musika ti pagpaayan na kasaya atong puro sek para ken ka ngemading ko inat ipagpakaon na nga iti di unay mabayag malipot ita padasek tumuten apurosen tayat mo barbaring pagasatan nakto pagpakauna nga iti di unay mabayag manipod ita patasek tumiten apurusen tayat mo barbaring pagasaten nakto intan nene jay kataltalunan inta agpurus bungbunga maghang adua kita ti masaramsam ibagam no aniya ti magustuak unay siyak tut umuli tapno piekto dagiti bungbunga ken kay sagot ko tangamin musika ti pagpaayan nga kasayaatan puro sek para ken ka kasayaatan puro sek para ken ka simple song ito bigang pero I arrange it in a
nga fully orchestrated. Wala unay version. Yan. Yan, ulitin mga ipag-aapot. Ang tayo ni Malpas. Datay parang nga studio iti xFM. Dito likudan. And we are hoping apo nga into no Malpas can makatransfer kami dito ha. Ituloy tayo apo dayay naguted nga search for Ilocano icon me. And standby lang kadagiti contestant tayo di kawayan ni barbaring no itan nga matungpal dagitang arapa up tayo. Ngaro da pagyaman natin dagiti sponsors tayo. We have the Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kahit na apo ti agabroad apo kahit get in touch with us, especially digijay tap no maiwasan nyo digita nga fake recruiters ket adita apo ti Pacific Star International Employment Agency nga mang-cater kada kayo or sa din naman paggapuan nyo mabalinda kayo apo kay in-house DJ Balayda ditoy o Reggie Manila so awanti problema iti pagyanan when you're applying and basit lang ti gastos daman siguro gastos basit digiti personal yo apo nga gastos ngem iti likudan iti dayta apo isudan ti makamu kada kayo ganahan kayo makatayab so awanti problema yung kwarta nga itidyo for placement fee purposes and etc. Ultimo pag flat mang tadda kita especially our good friend Oliver is listening. Hello, good afternoon Ken Kakapsat Oliver and thank you for sponsoring our Ilocano icon. Ayan, and of course we have the spouses in Hilo, Hawaii. We have Kabsat Ronald and Kathy Salvador, Manang Josephine Cabal, and Mr. and Mrs. Danielle and Liza Yan Salvador. Cabal. Oh my God. Okay. Anyway, thank you kadagita. And we have also Rainier's Private Resort. And the rest of the group ni Manang Larina, CJ of Baguio City. And Dr. Adriano Sabado, yan, may sama ka kita na singod nga pagkakayam tayo dito apong hangamang mangtad, tahan tama dumudawat pa premyo. Ngam na dumawat, I'm sure nga mangtad iso. Medyo pa nang ipasok kaya. Kaya Dr. Adriano G. Sabado nga haangamang mangtad. Ngam, no dawat. Anytime mangtad dahil. Basta no good purpose. Iso actually, kadwa tayo iso na dyan ti kwa tayo, dyan ti Kiwanis International, yan. Kadalap tayo so na dito nga si dadaan mang tartarabay mang tad iti programa, mang tad ti pagsayaatan para kadagiti ubing. When we talk of kids, talaga nga dito tayo so na. Ngarod, para kadagiti tayo, maudi nga sunata, before nga agpatalasas, para kadagiti tayo awampay, nasarak ng amoyon kapisi. Agad ka po. Ay umin ayatay tinumo puso ken karawak mantisig duduko adi bang niliray na ken napnuan tuo jak man lamay peksa tigurak ana palaus amang katpay na siya tagbabaan barung ang daanin awan pa'y asawa lakay ako na ng madandanaganag jaksan maramanan ti grasya ni ayan-ayat jaka pagbasulan lo kastat ibagat gagangay ti baru-baru anak baag di pa'y laagbedal bilang uyawendag di pa'y laagkurag tay babae ang madikaniyak Sige ba, itatanis mo mo, dahil yung babae nga nagbadikin ka? Madi. You're wishing them what? Good health. Oh my God. Slag birthday lang kaya. amang katpayen na siya te babaan
barong imdaanan awan pa'y asawa. Lakaya ko na ng madandalaganan, yaksan maramanan, tigasya ni ayan-ayat. Jakat pagpasulan lukas tat ibagan, gagang ay tibaru-baru nga nagbaat. Di pa'y laag tadal bilang uyawen na, di pa'y laag kurad kay babae ang madikaniya. Di pa'y laag kurad kay babae ang madikaniya. Kasano aja? Okay, ngerti subli kita pagay mo kalpasan edi patalastas ka aruba. Adda kami Manen dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency.
Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Feedback. Yeah, and welcome to the last 30 minutes of our show. Of course, you're still with Manong Yu, the Pagayam Yu, Kabsa Yu, Ading Yu, June Sariala Sigado with our Kaanakan, Apuko, John Mark Pastor, Jomar Pastor. Jomar. Kung namin di po raw tawag na kanyan. Ay, di ko aja ranyag. Ay, kaputi kinaado ti kamanaw mo kasi ay. Mada talaga nga napudaw di ubingak. Wow. Until now, napudaw kalatama ta komparati ordinaryo Ilocano. Tanong ko na nga Ilocano, datang day Kayo manggi siya. Ano dati awag da eh. Dati nangisit ti siko na. That is may isang trademark ti Ilocano data. So ano yun, Tagalog ko mata mangibaga. Yun ay yung maitim ang siko. Ilocano di Jayen. Kamuman dapat na. Ngim siya kang analitam ti sikok na puraw ta siyempre aduti kwan. Aduti Tagden? Kalyo? Wan kalyo. Dati may isang banag kadagitay artist nga kun nga drawing nga nakapalab, nakasamakad, diba? Kanay nga ma-utilize ti siko na so nga ti nagbalin na dati nagbanagan na ket kasla pabrika ti semento dalo ti agreg-greg nga po. Oh my God. What a description. Anyway, thank you so much kada kitay nagbalin na pasit iti programa tayo kan dabay na bating basit nga minutos apo isong umay kayon tumawag kayo dito 0905-808-1259 and in fact we have our caller. Good afternoon Kabsat. Ay napaw. Good morning sa. Good morning. Hello. Hello, sir. Hello, apo, si Kamanan. Ayan, okay. Amo ulit ito dagito yung atim-tim kan. Okay, ngarod. Iyam amom. Iyam. Bagbaga ni pareng Pidraw. Wagag ka man mo. Ikaw basta idayal mo sa tumamaga mo. Okay, go ahead ngarod. Kabsat ka. Mano tawa ni Kabsat Camilon? Sir. Mano? Kung mabalinti ko mablawan, sir. Ay, o sige ngarod. Di mga susungbatan di damag ko. Ano sige ko mablao kalatan. Gajay, anak ko jay San Agustin. Kan jay, anak ko jay Tiagay. Ramon. Kan jay, Alicia. Diyos ti, sapay ko mata nasalunod dangag na nayon. Kasama kintayaw, sir. Okay. Request naman, sir. Ito yung may missing yaw, no, da? Missing yaw. Every time I think of you, I always catch my breath. Dawagan mo na kompleto pahingipan mo. Amo latan nga dati kurang nang tingipan. Okay, thank you so much. Thank you for calling. Okay. And luckily we don't have that missing you actually. So ang ko dinambagan da baka no missing them manan iti request that. Missing you is kanta ni Eddie Peregrinan sa dajay. Nga madapi missing you nga may isa. Ajay ti kabaruan nga missing you. Adere. Every time I feel something like this. Sana. Every time I... malipis na. Minor sa. Every time I think of you, I always catch my breath. Ba't imala dito na? And there's a heart of breaking. That's why I'm missing you. Okay, Kabsat Alice Lazaro Aligayo, iti Luneta Park at tumatawag. Ikanta man ti panawen na dito Kabsat. From Luneta Park, Bagumbayan. Hello, good evening. Afternoon. Hello.
Yes, hello. How are you today? I'm fine, may Yeah. sipon. May isip po. Okay, just Totoo- like ang tutulad. Tutulad ka. By the way, our question is, how are you going to help the millennials to in in How will farming? you encourage? Yes, the millennials to go to farming, something like that. Selfie lang mit, arami din da. Nya ka no? Ana? Okay, okay. Ang selfie lang mit, Brian the Jai. I win, ana. So you are not going to encourage the millennials to go on selfieing in the farm. Okay, kumablaw kan kabsat. Plan. Plan. Okay. Awa nag-request ng karuba. Bigyan nga nabaybayag nga request ko nga time to cry. Time to cry. Medyo kabisado actually. Una na. Man, mabaling amok basit pero ang ko nga kabisado nga kantaan iti live tabakan og kamaliak. Ngam pagbigyan ka sige. Basit laeng siguro mga 1 minute kasjay. Okay? Okay. Okay, sige. Wish granted. Thank you. Okay. Pero kay man lyrics na tikwa. Time to cry. Time to cry? Okay, kita naala ka. Okay, patas na. Okay, ready. Ay, no time to cry mo. It's time to cry. Time to cry ko na nadayay. Well, okay guys, take ko na. Somebody leaves you. That's the time to cry. Well, you know you're lonely. You're not the one and only who will cry when your heart is broken. That's the time to cry. Well, you know she has left you. You know that she has left you, so you can cry. Happiness is what I long for. Loneliness is what I cry for. You have made my heart a slave, and now it's up to you. When somebody leaves you, that's the time to cry. When you know she has left you. I'll repeat it again. You know that she has left you. So you can See you through. cry. Ay, Okay. Chang. May met ko man pati dito may isang imak ket agpimpindot apa mo inibatan ko madeta. Ano siya ako mati nagimit ako digo the TV tururururururut kung kunan di jazz. That's time to cry. I used to play that piece during my early days in music apo and maso nga medyo malagip ko pa laang pero Request ko man natin ko, Jay, it's crying time again. So ata, sa bali pa eh. Nente Adda, Pasqua Clinton. Okay, It's ana. crying time again. Halos kasi malaang pero kung lyrics na. Iterahan to na kita hantang nga makangkanta. It's crying time again, kung ano, mate.
What? Crying It's- time ko na lang. It's crying time ko na. Crying time, something like this. Apo no, casting ang kanta. Gisumod lang tikwanan niyo. Remit ng arak. Okay. Okay, and ano to? Okay, Aditan, ready na? Crying time, you know, it's crying time. It's crying time. It's crying time. It's crying time again. You're gonna leave me. I can see that faraway look in your eyes. Okay na, ready na? Ladies and gentlemen. Okay. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that faraway look in your eyes. I can tell it by the way you hold me, darling, that I won't be long before it's crying time. Now they say that absence make the heart go fonder, and the tears are only rain to make love grow. Well, my love for you could never grow no stronger if I live to be 100 years old. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that faraway look in your eyes. I can tell it by the way you hold me, darling. I'll wait long before it's crying time. Meron pa. Inaramid ko di jayin. Ngumato ko mo di jayin. Yeah. Yeah, it's crying time. It's crying time. Di talaga nga title na natapaulo na. Yan, Antikasi is clap, 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 Okay, clap, okay. clapping. Thank you. And actually, no lang kumahang kami nga gigigam. No live lang kumaamin. Agad na nagpintas mat actually. We are using pre-programmed accompaniment but nusakti hamunan da iti live. Agad jak atrasan ta adu pa yung mga piyesa tayo nga kasta. Basta dalang ti lyrics. And sad to say nga awan ti lyrics. Bag laki din ta internet nga pag-search sa ti lyrics. Pero during our early days in music, early days in music, nakadado ti songbook ko apo. Siguro mga 12 nga klase iti songbook ko. Dati pang kabataan, pang nataengan, depende. Pang natayan. Pang natayan. Pang birthday, pang kasar. Depende ti okasyon. Ito jay kulay blue, di ba? Kulay pink, kasta. No, kulay blue. Kulay blue, dagi jay 214, dagi jay pagsubok, kung dagi jay. River Maya. No pink. No pink, medyo dagi jay ko dagi jayan.
Don't forget. Ako tayo babak tayo page na ako ka. Kasto iti unin ano ka. Apa nga kasta mga gitara. Care to remember me and all that used to be. I still remember I love you. Pink anak, pink. Why? Pink. Di ka nagsasangit, takay laladay tulungan. Naumar arubos, kadagita na'y mata. Kulay pink. Hindi kita malilimutan. Hindi kita Kulay blue. Blue. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong mahalin. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalaw? 214. Apa na Madi aji practice ni Justin man sige. Mati ka kabisado nga Roden bata. Madi mga gaji ya, 214. Mana. Do the words I speak before you make you feel that the love I have for you will see no ending? That's it, 214. Well, if you look into my eyes, then you should know. And a lot of more songs. Ayan, adupay apong kasunsunata mo tinagliblabasan me. And we only have 10 more minutes to go. Iso nga pagyamanan tan, dagi tayo imantabay katata. Thank you so much kada kayo. Well, And see you again next week at the same time. So, kansyon mo, dati mauding nga sunatan balong. What do you want to perform? Siyak pa iti kasti ti. Ano ti sa sige, combinated? Okay, sa combinated with carbon dioxide. Adda akong biyak ko, di mo ipasabat, masakit nga ikikita. Di na talikodan, punasan nga'y tadwa-dwam, agpalawag at tiki na pagnuna, tunggal kasangay mo, siyak tay di nga kaena. Amok nga tigustuan, ada at sibay mo, aglalailukin ka. Adut nagkurang, tauray laeng nusurat, di kan masubalitan. Ngem din na kaya't asawen, naawan ka nito'y naken, kurang at lat panawen. No isot pa kunaan, adi ka ay ayaten. Dayto'y metilaglagipen, di ka kuman sinublian. Kuman nagpagpakitan, tadya kaya ngayon ka masaktan. Ay! Apay ngay! Awan, talaga nga.
akin ni Jerry Boy. Talaga nga pinutod na ka. Wow. Sorry. Trip ko lang ate. Oy. May dati ka. Oy. Oy. Sa dut bumangon kan kita eman ti aglaw-law. Siksikalat nakaidan ay nakakumot kapayla. Lukit di bimangon kan itarayamon tanagidaan. Ayat mula makadanon kan jay dulang kapanganan. Kalahpasan anabsugkan nanganam panawam latan. Di kapayen nagpalpan diretso kati kaaruba. Saan apalso to'y paliw ko no sinupay tay sadot a tao. Saan nga mapnex ang bandehado agbirog pa'y naimas nga idasar mo. Sadot agriingkan dages kano di ka agbalaw. Iurnus munta masagbayam lumakay ka na rutay-rutay. Hoy, sadot agtrabaho ka no kayat mo amangan ka. Lalo dapay panggat mo asumapul kasi punganay mo. Hoy. Saan natin? Dapay ng naman. Kaman? Chorus. Hoy, sadot at dapay ng namam no lagit di agagaget ka. Watwate mon dakel na takyag mo unate mon taor-orat mo. Hoy, sadot bumangon kan kita eman ti aglaw-law. Siksikalat nakaidan aladarsem bumangon ka. Okay, that's it, Karuba. And once again, thank you so much for being with us. Kada iting horda po, tay manong yung ajun nga akong kuna agar na tay amin apo. Ken apo, ada kuma iti naruway nga makadomingo tay amin. And see you again next week. Bye-bye!